Joan Birungi omushahara Rubare Health Center 3 yo mu Rubare Sub County yayureka ngu buri kwezi abakazi 80 bari kuzarira hamwe nyogu ngu konka bine bitanda mukaga byonka. It is Health Center 3, but we don't even have where to admit people. We only work for outpatients. In patients we don't have where to admit them. Beno nabarinjo na omushaho arahamura Health Center 4 nayureka ngu abakazi 500 nibura kuzarira hamwe nyogu buri mwaka kandi ogu yayureka ngu bine bitanda 28 byonka kandi nabyo biri mu mbera mbi. Aho kuba bacara nabajya mu bitunga bacara binji kurwo mu district ya Kanungu, Kisoro, Rukunjiri na pati ya Kabale, so binji bari kwija na Rukiga. Neza z'abakazi bari hagati y'igana n'igana 20 buri kwezi. So warebeje namba mpangoho kandi ngo kuwambuza ngo ibinde bizibu bitwa support no mu gihugu umwanya muko Health Center 4 inekizi guca mizi amizi nigateganisa ni tusharinga mizi ga gravity nabo mu Rwanda Town Council konka misigari kumara kuba kandi tugatunga buri wa katano no gukubanza so nurango bwe no bwire burenga kuja kutunga mizi ikinde cyo guteganisa ibiro n'ekinde cy'amashanyarazi amashanyarazi garuho burishaha yona kandi cyo kitureterere kugira ngo ubuhereza nko bwo kutama bandishaga amati twabubasa abo kuba Ministry of Health katwa fridge konga twabasa kufuna amashanyarazi go kujimaintaininga burishango bwabe gariho. Urukure by'amagaro mu Rubanda District Dr. Abdon Birungi yayureka ngu nubwo amarwaro gabo gatine buri cyumwe tibarukubi wagerageranisa na gandi marwaro mu cyanga cya Kigezi ebyanga byo mbyaro bitari bimwe na bimwe mu Uganda yona nebiteganisubwa ubuhereza bwe by'amagara. Abakazi abayinenda ebire ginji barashira kutungo buzibu ayeganye no kuzo wigwariro kugira ngo utayine bikwata hazo bumoshange yaza kuzarira mu cyaro umwana muri kureba ubugwire ko bwajanjire mu bantu umukazi arakuze umwana kurunji munda kungahabwo kugira ngo yamuzarira mu mbera etari safe tayine bikwato nuwamuzarisa ubumoshange twagwaza abana bo turi kuzara so nabatekatekireho najya nti kambaletere mama kids Gasha kwa Job namanya